BJP Racharia Songatum Kaiki vote kerega Saikedinga Sonsi Jang Mini Pai Crate Roxiani let Hotsutami Bokajan Subdivision Ankang vote kerega Mai Padopon. Adapa Pormalom Diopani constituency along Kapamanpon vote kerega Mai Santipur Patua Klam along si Pamanponlo. Bangso Hutki Ongdung BJP claim Bangatum Chetong Dun si Mayardi Pidun. Lason Thak Taxi Ada Por Pai Cray si Malong Pen Chokihola Indoor Stadium Open Stage along let Hotsutami BJP Song Pen vote kerega Mai Padopon. Palong niya di malong setami alohi sarpo manpen ke ACCM tuliram rong hangka cetong dunalong BJP MP candidate Amar Singh Tisopen danglok ke ongdung atum cetong dun rinti. Sengsonelo akan datangelo itu hoibo kali opening kora baki ase itu nirbacon bisot Dr. Nomol Momin Daoria Deputy Speaker Local ML Sorbon Delega Roland Giling Daoria Mukut Monto Daoria ni ekeloge ahi rajo apno ko upahar di itu apno ko participate 8,000 ni dari cuman paise ha 8,777 paise Boharat paise 4,100 full paise Boharat paise tu jabar bukajan Dr. Himanto Biswa Daoria hamoy Vote kerega melong rada pan ason kaching thora sai ke claim pon jia pan CM rong hang pen lamchak chipitekang. On kipijok kita tahe, seta 99% ke kelong tang. Kali jitulah. Amar Singh Tisojong se Haider pada artikel 244 A bang ke pachun bek. Apa ada ke kapicun begi mana an ke boripo. Lake parlimen long si Lok Sabha Rai Sabha pas nangi mati. Asila so convincing bang ke alang claim. Acha sir hala tumi hala bitor ti so keling je bang ke BJP jong se Haider lo pana CA ke implement na jipu. Implement mi lage exam ter lo ke tum decision na do ke CA ta exam ter be UCC ta be uniform civil code ta lage Karbi Anglong ke lage exam ter CA pen la UCC ke lage exam ter Karbi Anglong Inte mo pen lage pakani ka balam la jitu song trok tu matter film man la copy pu at lo punte ke long le tu ulang sar la oh la kriti document bene long le tu mangya lang tum documents jete polo jada News report KTV News.